Hello guys, ngasi dine akoi video je khara kano taw video ne habadi akoi India da ko jaga ama leiba haibidi jaga ji akoi santhi mayam ama khomjal le dana aduga langba sanaba ko si aseng bagi ni ko khangbu su yaungnaram gani adubu khangdaba gai di khangjalawro ko santhi je mayam khomjal le dana aduga hekta war tanaba habidi thomjat akoina lai turienda angang oi kandaga Laikom thomnabado iroibadaga ko Laikom lainang paira thomnabado tamaina santhi je mapak haidi gari achoba tractor gumba ko the JCB dagi hola thadare dana santhi mayam je aduga akhoi gi laiba hojigi jaga je village gi akhoi gi naha mayam je naha ahan loi sure ko mayam je tora santhi thom sanaba pura haidi santhi ji mamai di mamai nanjan ba khojan ba loi ko santhi ji na mi maya daga namjan ba ju yawi ade maya daga langjan na ba khona ba ko mamit daga changba santhi je ko ado video ju charake ko ado khoi gi hoje youtuber foreigner American youtuber ko maminga Tyler Oliveira ko ko ai ma gi fan ni mai video yam nuai ko ado mana haidi expose to bai tare ko jakaino je village haidi samai tawi ko India da si samaina haidi yamna sigumba haidi tukachaba haibadi santhi thomna ba haise afaba gano nate dana ko santhi haise mahik te kai de bacteria ma'am yauri ni dana fattaba ko virus te kai de yauri ni adu sigi kano je si video je koi youtuber hoji foreigner ji na thagalak ba ganda ne India ma cha gai yam sawe ba ko youtuber ji da haidi kai do bagi koi si video je thagalai no haidi yam saw do maunda ko adu video do yingna si ko santhi maraktani ko pura haidi si lebak nate lekhom nate santhi ngaktani sida hoi mayang macha haigadra moji kai ko south ki ko si leiba gi kai je santhi ngaktani sida lekhom lebak amta nate ko sida leiba kai je santhi ngaktani to thomnari myam je pura haidi angang macha naga sana bai type to ko santhi ji pura laikom gi type to ni ado moi je nupi di yaw ba ya de ko nupi di yaw ba ya de nupa ngak to na taw ga da ba sigi harau ba je do sigi santhi gi harau ba je moi kai do ba harau ri no haira ga di ne moi si village si jaga ji gi moi gi thajana bi ni ba ko moi gi lai je isor je santhi da gi ole haina thajana ei ba adu gi ne moi na santhi je sanaraga di laina chale moi ja haidi ana ye yahol roi haina mochi mokhoi thajana bine ko aduna ni sanari si ado khangada mana koi gi India da ne atoba jaga amata da samai taude ko si jaga je khakta ne village si maming ju hajara ke ko Karnataka da leiba Gumatapura haije si khakta ni jaga ji da santhi samai sanari je atoba jaga India da amata sanadi ko si jaga je khatani sanari je si khangjen gadaba mi khangdamna di ko atoba India ma chagai loi santhi sanai samai khalle ma mayam chagai loi santhi sanai mo le na ko adu na te India da akoi jaga ama khakta adu ju khungang ma cha ama khaktani ko sanari je adu helicopter ma khon ta re do